Hello，姐姐你好，你好嘛，好啊，你叫咩名我名叫阿Diana 哥哥， ？Diana，你今年幾多歲啊？係，我今年22歲啊，哥哥， 22歲，你結咗婚未？係啊，我未結婚啊，未結婚，好啊。咁你之前咧喺邊度做嘢㗎？我之前做喺Jakarta 2年，照顧 BB 同小朋友，哥哥。哦，OK。咁嗱，而家老闆咧就請你啦嚟照顧 BB 同小朋友喎。咁先生太太屋企咧有4個小朋友，6歲、4歲、1歲同埋一個啱啱出世嘅 BB。係啦，咁你會同另外姐姐都係屋企有印尼嘅姐姐一齊做嘢嘅。Ya, maksudnya di rumah majikan ada 4 anak ya, tapi kamu kerja sama pembantu yang lain yang dari Indonesia juga gitu, ya, kerja sama-sama ya， 一齊做嘢。好啦，咁假期咧就盡量咧就唔放少啲假啦，咁你唔放假，老闆會俾錢你嘅。Maksudnya masalah libur kalau bisa ya jangan libur, majikan nanti ganti uang gitu ya。好啊 ，OK， 好，咁同埋咧就要學多啲廣東話啦，要學多啲煮餸啊、買餸啊嗰啲咯，到時嚟香港都要學習買餸啊嗰啲噶。Ya, jadi harus belajar bahasa Kantonis yang banyak ya. Nanti majikan kalau kamu udah kesini, majikan ajarin kamu masak atau belanja gitu loh ke pasar gitu ya. OK 啊，好啊。咁姐姐你有冇食煙？你有冇飲酒啊？Kamu merokok sama minum alkohol tidak？冇啊。都冇。OK 好。身上有冇紋身啊？Ada tattoo 啊？冇啊。都冇。OK 好啊好啊。咁好啦，咁就冇問題啦。我哋希望盡快喺香港見到你啊！Sampai ketemu di Hong Kong ya。好，拜拜，拜拜。